Lo makhiwa obonako kulapho zenzeka khona izinto bagijima bebaqhulane ngenhloko ababika indaba nabahloli bendaba nasele baziphekelela emchinini indaba nanzi ezithujileko. It does not matter what tribe or cultural background you are. We all have the responsibility to preserve and showcase our heritage. Isekela likaMengameli uPaul Mashatile uthi ukuthi umhlobo bani namkha isiko lakho ngengeliphi akutsho litho okuqhakathekileko ukuthi simaSouth Africa siwalonda amagugu welizwe lekhethu. Cannot build genuine unity, cohesion and pride. We cannot allow ourselves to believe that by demolishing or moving a statue or memorial, we demolish the injustices of history. Iyachayisana imbono yamalunga wekomiti yesikhatshana ephenya ukuthi ingakhani kufuze iliswe namkha isuswe na imfanikiso nengikhumbuzo zangesikhathi sebandlululo endaweni zomphakathi. Umphako beungadliwa mlwana kwanzunza soguje phola eOgis emnyanyeni wamagugu wesitshaba odosebo abantu abavela endaweni ngendawo. Kulilanga elihle ilanga lamagugu wesitshaba nathi sithi kuwe lotshani apha amavukolani khona na awanathi sikhona siphethe indaba zesindebele ku-SABC 1. Isekela likaMengameli uPaul Mashatile uthi nanyana ngabe umhlobo bani namkha isiko lakho linjani kodwa nasimaSouth Africa kufuze silonde begodu siphakamisa amagugu welizwe lekhethu enarheni le nangaphetsheya kwamalwandle. Ubekhuluma njengomjaphethe kaMengameli emnyanyeni wokugidinga amagugu wesitshaba eOudtshoorn eTjingalanga Kapa. Nakakhumbula bona sisuka phi nokuthi siyaphi umjaphethe kaMengameli uPaul Mashatile ugandelela indaba yokuthi amagugu welizweli ngewa wonke umuntu. It does not matter what tribe or cultural background you are. We all have the responsibility to preserve and showcase our heritage locally and also to a global audience. This is important because our heritage institutions nurture cultural identity, encourages unity, and offer economic opportunities in sectors such as tourism and the arts. Uthi kubuyekeza amagugu akusho ukulahla umlando nengikhumbuzo kodwa nakutsho ukuveza amahlongothi amabili wendaba kobanyana wonke amaphibo nezehlakalo zibe yingcenye yawo. As we celebrate our heritage, may this moment serve as a time of activation. Let it be an opportunity to reimagine our heritage institutions, not as remnants of a past era, but as beacons of possibility in a changing and globalizing world. Izakhamuzi zithabile bona kulomnyaka idropa labo lisingathe umnyanya lo. It's an absolute privilege for us to have the Heritage Festival this year here in Oudtshoorn, and it's an honor to have all the ministers here in Oudtshoorn today. It's a privilege first. It's a great experience. We are grateful for the different departments that came together, and then we are thankful that they finally decided to bring the programs this side. Umashatile nezinye inkulu zikaHulumende zithome ngokusiza ngokutshala umuthi njengejimo likaHulumende lokutshala imithi e1.4 million njengehlelo lenyanga yokutshala imithi. Bavule nendawo etsha yokudlala imidlalo esikolweni iDelsaridop Secondary School. Kunokuchayisana kwembono enhlanganweni zepolitiki ezibambe inkulumo pendulwano amalungana nokuthi ikomiti yesikhatshana irage nokuphenya ukuthi ingakhani kufuze iliswe na imfanekiso nengikhumbuzo zangesikhathi sebandlululo endaweni zomphakathi namkhanjani na. Umfanekiso oqingqiweyo kaLouis Botha ekhwele ihashe. Kubhalwe ukuba wayengumfama, iqhawe kwakunye nenkokheli.
Iqela le-EFF lithi lo mfanekiso kunye neminye emininzi mayidilizwe kubekwe ehambelana nentando yesininzi. They were placed in city centers in front of parliament on the highest hills so that every African child growing up under colonialism would look up and see his or her oppressor portrayed as a hero. Ngelixa iqela le-MK likuxhasile ukusekwa kwale komiti, amanye amaqela athi mayibe lisebe lezemidlalo ubugcisa nenkcubeko elikhokelayo. We cannot build genuine unity, cohesion and pride while we ask the majority to walk past monuments that glorify their tormentors. We cannot allow ourselves to believe that by demolishing or moving a statue or memorial, we demolish the injustices of history. History does not work that way. Monuments that illustrate our divided past should not be dismantled or erased, but rather repositioned and contextualized so that future generations may remember and learn. In South Africa today, we have builders and breakers. If I listen to this debate, luckily the majority are builders who positively want to recognize the reality of our history, but also then to build and give recognition to our new heroes and our new statesmen, and that we will support. The ANC believes that relocating certain statues to museums where they can be properly contextualized as part of a painful history rather than celebrated is itself a significant act of reconciliation. It acknowledges the pain of those humiliated by these figures. Isigqibo malunga nokusekwa okanye ukungasekwa kwekomiti ethutyana sakuvotelwa kamva. Kukhangeleka ngathi isebe lezemidlalo ubugcisa nenkcubeko liza kunikwa uxanduva lokujongana nale mifanekiso iqingqiweyo kwiindawo zikawonke-wonke. Ndingululama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Inkosi yakwaNzunza uSogutshe uSipho Mahlangu uthi ukubanjwa kweminyanya yamagugu kwenza umuntu ahlale akhumbula imvelaphi yakhe ngaso sonke isikhathi. uMahlangu ukhulume lokho eminyanyeni ukugidinga ilanga lamagugu obanjelwe etatawini elokishini iPhola e-Orhis eMpumalanga namhlanje. Hlangana namanye ababe lapho lisekela likaNgqongqoshe wezokuhlengwa kwesimilo uLindiwe Ntshali nomgwali ogwala ngesindebele umsoziswa noSinki Mahlangu. Kanti uComfort Masombuka beka lapho wasihlanganisela nakumbiko. Afike sekafika ngengoma amakhosi amaduna namalungu omphakathi batheleke etatawini iMabande Sports Ground elokishini iPhola. Malungu omphakathi nawo aphume ngobunengi ngevunulo esintu enitshabe ezihlukahlukeneko bazokugidinga amagugu esintu. Inkosi yendawo Sipho Mahlangu uthi langeli liqhakatheke khulu esitshabeni. Usikhumbuza ukuthi sibuyaphi sivelaphi nokuthi siyaphi kuhle ukuthi sikhumbule la sivela khona. Ugogo umsoziswa noSinki uthi ilutsha lifunda ukukhulu eminyanyeni efana nale. Abantwana ngithi khulukhulu kabatsha namhlanje yonke imhlobo ivela ngesikhaba. Isekela likaNgqongqoshe ezokuhlengwa kwesimilo uLindiwe Ntshali uphumelele naye. Sizikhakhazise ngamasiko wethu ingakho nje sithi sithokoza kakhulu umgidilo omkhulu kazongaka owenziwe ubukhosi bakaSogutshe. Abavumi nabantu abatsha bathokoza baqedi ngeminyanya efana nale. Uthola netuthuko ngoba kunamakhosi ezako aphuma engodini ngokwahlukahlukana beze endaweni ukuzokubukela abavumi beze endaweni ukuzokuzuza ngesikhethu. Kulapho ke nawe umvumi ukhona ukuthola ituthuko eyaneleko. Njengomuntu omutsha sikhumbuza la sivela khona, sikhumbuza imrabho yabogogo nabobamkhulu, sikhumbuza imvelaphi yethu nokuthi sivunule sazi ivunulo esivunulako sabantu abatsha. Umnyanya qobe eminyaka lo lindele ukuthi ukagele phambili nangomnyaka ozako ka2026 khona la kwaNzunza Sogutshe. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka ngikubikela ngisephola ngeOrhis eMpumalanga. Kanti ekhasini lethu leFacebook sikhuphe ithuba lokuthi ukhe usitshele bona ungubani kosobani.
Ngingudima mina usomlombelelo umkhopa mangandlo bakuthemba ngani holshenzima mayakhanya Rena babina no go re boa mahlake marole mahlupi kwa Mmasebotla Sidimo segolo Mmathebo ke mangwe maraga La ukhuluma noAaron umsiza umbina komehlaba umfazi amabele amade omunye isikonyana ngaphetshe kweligwane liku Jaca Sindi mketha phela amalimelo ozondwayo thina esalimela abafokazana ngeimazi ngoba lento yokuphinqa ogcoma yafika nathi abantu bakaSindi Mina uKarabo ngwakamabuza ngwakamshengu Shabalala ulidonga lamavuso ulidwaba silithuli izindlebe zombili sikhanyilanga Mina ngulwandle unonkosi uphakathi uduma kaMthombeni ulwadlalwelwa lolwa izinkodla ngoba zona phapha phezulu wena waduma kaMthombeni wangena ndaweni wangena malanthulu wangena msimfangwana wangena mathukuthela wangena ngwenyama wangena tawo uvava gogo basho bathi kanti umbono ngeyombukeli SABC ayizukuthweswa umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Kubanje umnyanya omkhulu ephasini izombelele wokosa inyama ePitori kanti babantu abangaphezulu kwenkulungwane ezimbili namakhulu amahlanu beSouth Africa pha babuthene etatawini lezemidlalo iLove Stars ngomnqopho wokuphula irekhodi leJapan lango-2023. Kudela ebeba lapho njengombana bebazitika ngomoso intetshi ezimakhulu amane namachumi amabili zokosa inyama ebezijanyiswe umjeje ekundleni la abakhwezeli bomnyanya bebosa khona inyama nanyana ukubanjwa komnyanya ofana naloku uthwaya omlando ephasini lonke kunye nokulinga ukubuyisa umoya wobuntu inzuzo eyokubuthelelwa iyokunikelwa imiphakathi ehloga isizo nakuthwaya ilanga iWorld Food Day ukuqinisekisa ukusekelwa kwamahlelo aliswana nechirho kunye nokuvikela ukudla yihlangano iMbumba Foundation. I wanted to break a world record for our brand because I wanted to do something that kind of put us on a national and global scale. And I was going through the Guinness sites and I saw that there was a braai world record. Okay. And as you mentioned earlier, that Japan held the world record and we did not, which I thought, you know, as South Africans, we need to take braai back. We actually are living in a nation where hunger is still one of the most prevalent challenges that we are faced. Ilanga lamagugu ligidingwa qobe mnyaka ukuthuthukisa amasiko kodwa namaSouth Africa amaningi aligidinga ngokosa inyama. It's happening in Pretoria. We're here at the world's greatest braai. Today is a very nice day. I'm really enjoying it. It's the greatest day. Greatest fun for the kids. Fun for everyone. Iminyanya efana nale iyabanjwa nemazweni wangaphandle afana neJapan ukunikela ngokudla kunye nokuqeda ichirho emphakathini. Nasibuya entolo. Ngingudima mina usomlombelelo umkhopa mangandlo bakuthemba ngani Rena babina no go re boa mahlake marole mahlupi kwa Mmasebotla uvava gogo basho bathi siliraga ngalendlela ilanga lamagugu ababukeli bayazitsho bona babobani. Sisaraga nendaba lapha mbukeli kanti nazi kuphundileko uyazithola ku-YouTube SABC Plus, TikTok, X naku-Facebook. Asiragelazo. Ifundiso yesintu iligugu esitshabeni nesiko laso. Lokho kubonakele emndenini wakwaKabini nemphakathini weVerina lapho umntwana wakhona bekenda amndazana nda. Umphakathi weVerina ngakumasipalata weThembisile eMpumalanga uthi kuyimvela kancane amalanga la ukuthi umntwana omndazana akhule bekayokwenda angakahlangani nomuntu omduna. Unomthandazo Kabini ofundiswe ngaphasi kwehlelo leGadunga Sigadange uneminyaka ema-26 uyokwenda ivekele angakhange khekathindwe. Lokhu kusikimise abomma bendawo ngesiko elidala bazokulaya umntwana ngeze kwendeni bamthokoze ngokuziphatha kuhle. Ngithokoza ukungethemba imiyalo engangikuyala yona nokungena kwaGadunga Sigadange. Watsho wafunga wathi umntazana bakho buyakuragwa zimpondo zenkomo nazingena ngesibayeni sikababakho. Ukungena kwakho kile ndima esele uyingenileko namhlanje kumele uhloniphe ubaba kwakho. Baba kwakho umhloniphe khulu sabane naye.
njengoba umntwana wegadunga kunengo kufundile kwagadunga sikatange unomthandazo uneziqu zobuhlengikazi nakanje nakazikhulumelako uthokoze ifundiso lami lokubelethwa nginginomthandazo kodwa ngokukhula nangokuhlonipha amasiko nginginofanezile kunofanezile ofaneze emacabazeni ngokwahlalithwa ekhethu kahlalithwa omnyama namadodana uthayitha ibesukela into yenzeka namhlanje into enganginesifiso sayo sokuthi yenzakale ekukhuleni kwami ukuthi ngiphume ekhaya ngisesemndazana sekulindelwe inkomo zemzini ngelesihlanu okungizo eziyokuvula isibaya sakwaKabini ngempondo sekuqalwe abobaba bonyana nabo bayokulaya isokane elithathako ngokuphathwa komuzi nokuyinto eqhakatheke kakhulu namhlanje ngenkathi ezizohagala kwenturhu yangikhaya iGBV. Abanye abantu bagidinge ilanga lamagugu ngokuvakatshela eKruger National Park eMpumalanga njengoba namapark amaningi weSun Park bekangenisa abantu simahla. Nanyana kunjalo akusibo bonke abakhonileko ukungena. Sizwe ngomthombo othembekileko bona bebangabulala inyoka ngokuyigadanga abantu ebebalapho. Kwabe kwavalwa amayeke bona abanye bangasangeni. Isiqiwi senyamazana eKruger National Park singesinye senqiwi zenyamazana ezinkulukhulu eAfrika. Emvakatshi bukeli zizilethele kamnandi sigidinga ilanga lamagugu. Kwezinye zenqiwi eziphethwe yiSun Parks kungenwa simahla kodwana akusiwo wonke umuntu okhonileko ukungena. We were here 5:30. Unfortunately, like no one was assisting us. Kanti kulawula isibalo sabantu abavakatshela isiqiwi senyamazana sibona imvakatshi bukeli ziziswise ngobumnandi. Last year we saw just over 80,000 people taking advantage of this free week. That in itself tells you that there is definitely a lot of interest in National Parks Week, and this year we hope that we'll be able to surpass the numbers that we've seen last year. Ezinye imvakatshi bukeli zidishe nabantu bendawo ukubona ubuhle besiqiwi. It's very interesting to see all the animals in the freedom, yeah, not in the zoo. Esiqiwini senyamazana esiyikuzongenwa simahla bekube ngelesihlanu kanti kwezinye inqiwi kuzongenwa simahla bekube ngosonto. Nasaphetheze nyanga yamagugu amandebele asekorweni ezamafilimi asikimile nawo enza ifilimi lesindebele linabalingisi abadumileko eliyokutshengiswa emazikweni wamafilimi. Ifilimi leli libizwa ngeSabotage. Ifilimi iSabotage livezwe nguKenneth Mabena ovele entuthukweni beyaziwa ngeLekwaGafontein team. uMabena uthi ifilimi elihloswe ngalokukhuthaza abanye abavezi abasathuthuka ukuthi bangalahli ithemba umkhanyo useduze. Ifilimi leli lingabangani ababili abakhe bangwabhana oyi-1 nasekaphuma ejele sekabuya ufuna izinto zakhe. Kanhlangana nabalingisi abakhona efilimini li balingisa abaziwa abafana noJames Thole owaziwa kakhulu ngokulingisa umdala kuScandal nabanye amafilimi nemidlalo kamabonwakude. Ngibaka ukuthi abantu beze nge-26 eSterland Easterland DC between Steve Biko and Pretorius ngolosihlanu zin-26 zaka September sokuthoma ngo-5 yantambama amathikiti bazowathola khona emnyango. Ifilimi li lizokwethulwa ngelesihlanu ngemva kwamadina eSterland Mall ePitori. Ngingunontokozo Sikhosana wendaba ze-SABC ngikubikela ngise-Auckland Park eJohannesburg. Lochane ekhaya sithembe ukuthi libe mnandi ilanga lamagugu napho ubujamo bakho bezulu livulileke endaweni eziningi zangale ngeTjingalanga na uthi yaqala ukuthoma lapha endaweni zaboGcebera uchinge ngapha ke ngePumalanga Kapa sibona lapha ke amathuba wezulu nge3% ayangenelela ke na uqala isifunda sangale ngaKwaZulu Natal nesindaweni zangale zeMpumalanga sibona amathuba maningihle nge80% ngeGauteng ngapha ke khona ke nge60% akhe siyoqala ukuthi kusasa sibona kunjani nalisavulile eTjingalanga leza zinkomba zomoya kanti ke na uthi yaqala godi endaweni zangale ke kubodebe siyalithola ke nge60% nendaweni zangale ngeGauteng nesifundeni ke sangapho ngeMpumalanga asiyoqalela ukuthi ke sithole siphike isilemukiso sibona lapha imjijo eduma kumbi kuthindeka isifunda sangale ke ngeFreystata izulu likhulu ngale ngesifundeni sangakwaZulu Natal kunomoya ke ngegwini lelwandle kanti ke siyoqala lapha ke endaweni zalapha kuboGauteng sibona lapha imjijo eduma kumbi kukusasa izulu likhulu ke ngale ke godu ngakwaZulu Natal amazinga wokuchisa ngesifundeni seGauteng thoma lapha ke kupholile ngokuhamba kwesikhathi sibona
lapha ke libuya nganeno ePitori nge21 iBronkhospruit nge20 boSprings Johannesburg Makhazana nangemva kwamadina nge19 iLimpopo ke iMakhaza nawuthi ucala endaweni ezingale zabothoya ndo nedzanini kwezinye indawo ke sibona kupholile iBakersford bese ke kuyafuthumala ngezinye indawo zalapha boliphalale nge26 impumalanga leya ke esibona iMakhaza pheze isifunda sonke imini yonke yenbathe nifuthumele ngapho ngempumalanga isikhukhuza kupholile ngemva kwamadina nge21 KwaZulu-Natal leya ke nayo ke eMakhaza sibonako ukuthi lapha kuboko study 3 ekseni 15 ngemva kwamadina boPietermaritzburg i16 bathani nifuthumele nangaleke ngePumalanga Kapa endaweni ezifana neGqeberha nalapha emakhanda kuMakhazana pheze imini yonke nekomani bese ke ezinye indawo sibona kupholile iJingalanga Kapa ke sibona lapha ke ngalenge Cape Town kupholile ngemva kwamadina kanti ngendaweni ezingegwini njengalapha eMossel Bay sibona kuMakhazana imini yonke iJingalanga kithi lapha ke eTlhagwini Kapa leya esibona ukuthi eSutherland kuphole nge22 ngemva kwamadina ukuthi ngokukhamba kwesikhathi ezinye indawo zithi ukufuthumala iFreystata futhumele endaweni eziningi kuphole lapha eViepenar nalapha endaweni zange Fixburg nge21 ngemva kwamadina kodwa nekuseni kuMakhaza khona ke lapha ke eTlhagwini iJingalanga sibona siyafuthumala isifunda sonke ngemva kwamadina kodwa ke ekseni sibona umoya upholile qedelela kamnandi ubusuku bakho sibona negodi ngesikhathi esilandelako Dido